Jokanyo mawuok e sectors mopogore opogore kaunti ma Garissa moriwo jokene ratich oganda, apisas manitiere e piny owacho kaachiel kod jotend gwenge oseyo okang' mamalo medruok mag buche mag oganda ma irocho ratichgi kokalo e yore mag terruok. Jokanyo ma kamago kwayo mondo wach ma kamano ng'i matut ka oganda ma ratichgi orochi e yore mag terruok bende okwa mondo chiw ripot e kinde ka kinde. Hawa watu wako na changamoto ya kwamba vile walisema wakienda kwa stesheni za polisi ku report kesi zote, kama ni kesi za dhuluma kijinsia ama kesi zote ambayo ina happen kwa hawa watu ama kwa walemavu, wako na changamoto kubwa ambao ofisi za kiserikali hasa National Police Service, specifically police stations, ilisemekana ya kwamba hawana a trained sign language interpreter. So tunaomba Inspector General mkuu at least atupatie sign language interpreters in our police stations. Pia kuna corruption pale kwa kotini, and pia kwa gender desk za polisi ambazo zinafanya watu wasiendelee kuenda kutafuta hizi huduma za kutetea haki zao. Na mara kwa mara si one institution inaweza maliza hiyo shida yote. Tuseme if the court is doing their work na ODPP they are not actually doing the right work, or the police, then inaonyesha ya kuwa hiyo kesi haiwezi kuwa imekamilika kwa muda fupi. And that's the reason as to why cases are going beyond 1 year, 2 years and all that. Kawasudo kendo wadhi e gwenge ma Siaya ne johala e boma ma Bondo nyiso luoro margi ni tuoche